250 مالباتên ji kempên Sinûrê parêzgeha Duhokê vegeriyayîne Şingal. Li nava xaniyê netemamkirî û xîveta de akincî bûyîne. Bêhteriya wan xêzanên careka de aware bûyînê li devera xwe de xelkê Nahya Girezêr û komelgeha Sîba Şêxdir û gundê werdiyêne. Em Sinûnê nazihîn û Daeş malê me di wercê xera kirin. Haliya em nihat Sinûnê bes heka malê me xera nekiribin em ê vegerine werdî. Em birvan çadira dene û dinya germa hûnî halê me dibînin û dereke dînîne pêda çiyan em li vir de nedibûn rastî jî. Malbatên xaniyên wan peqiyayên bêhteriya wan xelkê Başûrê çayê Şingalê newne çar dimînên. Beşek ji wan li Nahya Sinûnê bimînên. Qedêra 50 kîlometrî ew li dûrîne ji gund û komelgehên xwe û çavereyî qerebûkirina hikûmetê mayîne. ام الإيجار هذا ينام الهيكل هذا ما منك يدرب بس ما كتم مجبون الفاندرام ياكي نافي فنجر يا جندي خوا جندي زلامش همو درات يتر بس فدي إبراهيم زمرنا قدي أو درب زحمة تنكاري دورة أمانينا خدمة نينو تستجش مرنا كنو جماعة أمانينا سيبا شيخ دريم نكان فقرين جزيرة كنا آف ونكهربا نترم بيلن نتشتكن هم نكان شنو جزيرة هم الخانية خلق دينا بچندك هیچ کم هاتینا ملوان خانیه دینا افغانیت کتینا درو بتکن هم مجبوره مش مجبوری الفرن پشتی بۆرینا زێدەتر 6 ساڵان سەر بە کارەساتا شنگالێ de هیچ حکوومەتە عێراقê یەک خێزانە شنگالی قەرەبوو نەکریە بەلێ هەوڵا vegeriyana awaran didەن. خلقي عوارة ناحية سنونة والكومالقلي تابعي ناحية سنونة خلقي قبلتنا اوان برماي وتقمنيا جنيف شارعة وشوان خانيا راك داخل بقريتان وحكومتها فيدرالي نكري برنامج خذوا برنامج ناني ده والله هناك منظمات الدولية كاري خل ويدري منظمات إنساني لكن برنامج يا مدى خاص كريال قل محافظة موصل حتى بيت شارع سركن حتى نواجي براسي نهاتي شارع سركن. Li gora amarên kargeriya Şingal 28,000 malbat vegeriyane ser mal û halên xwe. 80% ji senterê bajara Şingal hîj bi wêrankirî dihête dîtên. Li goreyî amarên kargeriya qezaya Şingal zêdetir ji 10,000 xaniyên xelkê Şingal ji aliyê Daişê ve hatine peqandin û wêrankirin. Ji ber vêkê demê beşek ji wan xêzana ji awareyê vedgerihin neçar dibin. Li nava xaniyê netemamkirî de jiyanê bibine ser. Tehsîn Qasım, Rûdaw, Şingal.